Yes, turabashuhuje cyane rero hano muri studio za inzozi.com, aho tugarutse tubagezaho amakuru arebana n'Uburusiya ndetse na Ukraine. Tutaratangira rero ndagira ngo ubanze ukore subscribe, ukore share, ukore like, maze utange igitekerezo cyawe kugira dukomeze gusangiza amakuru no gusangira kandi dusenyera umugozi umwe. Aha rero mubona ni ku Nzozi TV1. Noneho tugarutse tubabwira uburyo noneho byifashe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ku mirongo y'imbere ku rugamba, iyo ugiye kureba urahita ubona ko intambara ikomeje kandi ikomeje gufata indi ntera igeze ku rundi rwego. Twari tumaze iminsi twumva inama zabereye Alaska, zabereye hirya no hino zishakira amahoro Ukraine, ariko ubona yuko atari ko biri kurangira. Izo nama ubona ko ntacyo zamaze. Noneho aka kanya mu minsi ishize, mu minsi nk'uw'ejo bundi mwumvaga ko Trump yivugira ati rwose nshobora kuba ngiye kuyamanika. Nari nzi ko intambara nzayirangiza mu minsi 2-3, ariko none ndabona intambara inaniye pe. Trump uwo niwe wabyivugiye, ariko mu kuvuga ko imunaniye abantu benshi bakomeje gutekereza, ese ni kumunanira ku buryo buri tekinike, kumunanira ku buryo bw'imbaraga, kumunanira ku buhe buryo, cyangwa ni ukumunanira kuko ni ugushaka kuvuga ngo bya bindi nasezeranye nibyo binaniye. Nibyo binaniye. Aha rero niho tugiye kurebera hamwe uburyo ibintu byifashe. Trump, Abanyamerika baragaragaza nk'uko musanzwe mubizi, Abanyaburayi bo bari muri deal zo kuntu bahashya Uburusiya, ariko nubwo bari mu buryo bw'ukuntu bahashya Uburusiya, ubona ko atari ibintu biboroheye, kuko nk'Ubudage ubwabwo buvuga yuko bushobora ko ibi bintu bushobora no kubishingukamo, kubera ko bubona ko ibintu barimo bidashoboka. Ubudage buravuga ati ibi bintu ntabwo twabishobora, nta ngabo dufite zo guhangana n'Uburusiya, nta bushobozi, nta ntwaro dufite zo guhangana n'Uburusiya. Ibintu turimo ni nk'iby'abana, niko Ubudage buri kuvuga ubwabwo. Bigaragara ko Ubudage bushobora gucikamo ibice kandi se bukiyomora ku Burayi ni na deal za Amerika byose mu guhangana n'Uburusiya. Noneho rero amakuru ari mu itangazamakuru noneho uko ameze nuko yifashe, arakuvuga ngo amakuru ari kugaragazwa n'ibitangazamakuru, aravuga yuko Abanyamerika bakoresheje indi plan B yo kohereza abasirikare 10,000 b'Abanyamerika muri Ukraine, ariko ibyo bigakorwa banyuze hehe? Banyuze i Burayi, bakivanga n'abandi Uburayi bwateguye, noneho bakamanuka muri Ukraine bitwa Abanyaburayi, bitagaragara yuko Abanyamerika barimo. Ibyo rero nizo diri zihari, ariko ibinyamakuru bivuga ko Abanya-Ukraine bavuga ko ngo abajenerali b'Abanyamerika bateguye, baravuga ko bagomba kohereza abasirikare 10,000 bakazamuka mu Burayi, bakivanga n'Abanyaburayi. Ntabwo ari abasirikare bose hamwe 10,000, ahubwo ni abasirikare b'Abanyamerika 10,000 bagomba kumanuka he? Bagomba kuzamuka i Burayi, bagera i Burayi bakivanga n'abandi bateguwe, bakajya hehe? Muri Ukraine. Nuko gahunda imeze, nuko gahunda tekinike y'Abanyamerika, tekinike ya Donald Trump imeze yo kohereza abasirikare muri Ukraine, ariko batitwa ko ari abasirikare boherejwe na leta ya Amerika, yoherejwe na perezida wa Amerika. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari gahunda ya Amerika, ni gahunda, ni twike irimo gahunda y'abajenerali, ngo ni abajenerali, abasirikare bakomeye bavuze ati okay, tugiye gutegura abasirikare 10,000 tuhereze
i Burayi. Ngiye kuapulodinga Ibyo rero wowe ushobora gutekereza ngo ni ukubera iki ibyo bikorwa, ayo ni amakuru tuba twumvise, ariko natwe tugerageza kuyavugaho no kuyasesengura. Ibyo bintu iyo ubitekereje wumva ko ari trick. Ntabwo Amerika ishaka kwitirirwa icyo kintu, ni ukuvuga ngo byakozwe n'abajenerali, abasirikare bakuru. Ariko se wowe ufite ubwenge, icyo gisirikare icyo gisirikare cya Amerika ntabwo kigira amategeko akigenga ku buryo gikora mu buryo bwacyo? Aba bantu rero bakajya batubeshya. Twebwe twarababwiye ngo sisi ni maprofesa, tulisoma tukafika pahala kumeandikwa no school ahead, return home. Niyo mpamvu niyo dusesengura dushyiramo inyurabwenge. Turababwira ngo intambara irakomeje, ariko tukubwira wowe udukurikiye ukore subscribe, ukore share, ukore like, maze utange igitekerezo cyawe, inyunganizi, icyo ushaka ko twaganiraho dukomeze. Iyo niyo nkunga tukwisabiye muntu w'Imana, niyo yonyine tukwisabiye kugira channel yacu ikomeje kuzamuka kandi iba ubukombe. Wowe utwumvishe bwa mbere, kora kuri subscribe, maze recommendation ya YouTube nawe ijye kugeraho umunsi ku munsi batagusimbutse ngo ucikwe amakuru y'inzozi.com. So anyway, ibyo rero barabikora, ngo ibyo urabikora nka kwihorera ariko ukibwira ko mpanywe nawe. Uburusiya rero buba bwamaze kubitera imboni, buba bwabiteye imboni. Ubwo Burusiya ikintu bwakoze, murazi ko buherutse gufata indi ntara ya Ukraine, Donetsk, I think ni Donetsk bayifashe 100%. Noneho barayigenzura 100%, kuko barayifashe umusibe ejo, kandi ubu noneho baragenzura, noneho bamaze no kwinjira mu yindi mijyi. Iriya ntara ya Donetsk ni intara nini cyane. None barabata abarusiya ati intara kuba tuyifashe 100%, ubu noneho tugiye gushyiraho uburyo bw'ubwirinzi bugomba kurinda iyi ntara neza. Ubwo Burusiya rero bwari busanzwe bufite abasirikare 600,000 muri Ukraine bari gukorayo akazi kose, bari gukorayo akazi. None ubu Uburusiya bwamaze gufata icyemezo ko bwohereza abasirikare 700,000 basangayo abandi 600. Namwe mukambwira ngo ino ntambara igiye kurangira. Abanyamerika n'Abanyaburayi biteranije ngo bagiye kohereza ingabo muri Ukraine, ngo zigiye kugira gute kurwana. None Uburusiya bwo bwavuze ati abasirikare 600,000 biri muri Ukraine ntibihagije, twebwe tugiye koherezayo 700,000. Ubwo bise biba 1,300,000 by'abasirikare b'Uburusiya biteguye intambara, bahururijwe intambara. Ubwo urambwira ngo intambara hajya igiye kurangira cyangwa nibwo itangiye sasa? Ubu intambara iratangiye mu Burusiya rero, nani muri Ukraine, ubu intambara nibwo itangiye. Mugiye kureba akimbwa n'umugabo, mugiye kureba ngo umuriro uratumuka, mugiye kureba ngo ikibatsi kigiye kwaka muri Ukraine. Noneho mugiye kureba ikibatsi kigiye kwaka muri Ukraine. Narababwiye ngo ikintu kizava hariya muzagiteruza amaboko abiri. Giye kuva ikintu gishyushye giteye ubwoba. Ibyo ngibyo ndagira ngo ucunge neza kandi ucunge sana, ubirebe mu mboni yawe, uzabimbwira uko bizagenda. Hamwe n'ibyo rero ndavuga ngo ukore subscribe, ukore like, ukore share, maze dukomeze dusangire ibiganiro n'ibitekerezo hano kuri Nzozi TV1, tugomeza kubaganiza kandi tuvuga ngo muri abantu b'abagabo. Ni subscribe tukwisabira, niyo yonyine uyikoze waba uteye inkunga iyi channel yacu. So hamwe n'ibyo rero mwumve ngo muri Ukraine umuriro watse, umuriro uratse, kandi muraza kubibona. Intambara bigaragara ko igeze ku rundi rwego. Okay, kubw'ibyo aha ni ku Nzozi TV1, turagushishikariza ngo ukore subscribe, tukomeza gusangira ibiganiro
tubisharinga. Ni byiza kandi turabakunda. Ciao.